Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulabo ya umau nong dem nakabenta bansnaya ki projek penrai ki belalong palat lai haja saus 40 tengkah surat mentah resmi. Kabinet Jongkaso ka pedang kala penjelannya ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyan Anna Yojana sakumbalai benai nadu benai risau hadu benai no pra mentau senen. Hadin balapan benar baka Popular Front of India bagi Kishnat Jongka kila long ki kenun ki babian kasoka pedang kala betai ki jela bagi Union Territory dan pentrai kam da kabuar an Unlawful Activities Prevention Act kat kendai sepak berikut nyau persya ki. Kasorka kala tungya Lieutenant General Anil Chauhan balasong khat kum Chief of Defence Staff Bansawan. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi unsapli ka National Games ka ba lai pun riu ha ka Grand Opening Ceremony ka Banlong ha Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad.